Savršen otisak cipele u drevnoj steni iz vremena u kojem čovjek nije smeo da postoji. Narukvica modernog izgleda, pronađena u sibirskoj pećini staroj 40.000 godina. Strukture nastale topljenjem kamena na temperaturama višim od vulkanske lave. Grad duhova usred Pacifika, izgrađen megalitima koji nijedna drevna civilizacija nije mogla da pomeri. I misteriozna tablica 322, matematički dokaz znanja naprednijeg od grčke trigonometrije, star skoro 4 milenijuma. Sve ovo postoji, sve je stvarno i potvrđuje da u istoriji kakvu poznajemo postoje pukotine. Ostanite do kraja. Ako bismo se vratili unazad, ne hiljadama, već milionima godina, pred nama bi se otvorio svet koji ne poznaje čoveka. Divlje prašume, praistorijski okeani, stvorenja koja danas postoje samo u fosilima. Nema ljudi, nema alata, samo planeta i divljina. Ipak, upravo iz tog vremenskog perioda dolazi otkriće koje prkosi logici. Da li je reč o neobjašnjivoj anomaliji ili dokaz da istorija koju poznajemo krije pukotine? Ovo je tek jedan od 5 zapanjujućih nalaza koji i danas zbunjuju naučnike, otvarajući vrata ka misterijama prošlosti koje nas teraju da preispitamo sve što mislimo da znamo. Među svim otkrićima koje tiho potresaju temelje naše istorije, jedno se izdvaja svojom zagonetnom jednostavnošću. Mali gvozdeni predmet, izvučen iz sloja zemlje, u kojem nikada nije trebalo da postoji ništa ljudsko. Na prvi pogled delovao je kao običan, istrošen ekser sa rimskih sandala, onih koje su legionari koristili pre 2000 godina. Ali kada su arheolozi pažljivo proučili stenu u kojoj je bio zarobljen, shvatili su da ne gledaju artefakt, već nešto nemoguće. Ekser nije bio bačen, nije slučajno pao. Bio je stopljen duboko u čvrstu stenu, formiranu milionima godina pre nego što je čovek uopšte trebao da postoji. Još bizarnije, odmah pored njega, u istom drevnom sloju, nalazio se otisak stopala, kao da je neko u sandali zakoračio na zemlju u vremenu kojemu nije pripadalo. Geolozi su ponavljali testove, istoričari su tražili objašnjenja, kontaminacija, pogrešno datiranje, pa čak i namerno podmetanje. Ništa nije odgovaralo. Stena je bila autentična i drevna. Otisak je bio deo njenog sloja, a ekser, nesumljivo rimskog dizajna, ostao je zarobljen u njoj kao trn vremena zabijen u pogrešnu epohu. Ovo je deo priče o kojem naučnici nerado govore. Artefakti se mogu odbaciti, prevare razotkriti, ali geološki slojevi ne lažu. Ako je stena starija od čovečanstva, a u njoj se nalazi ljudski predmet, onda ili taj predmet ne pripada našem vremenskom okviru, ili naš vremenski okvir krije ogromnu prazninu. Neki istraživači su nagoveštavali postojanje nepoznate civilizacije, davno izgubljene u istoriji. Drugi su govorili o retkim geološkim procesima koji bi mogli da progutaju mlađe i ugrade ih u starije slojeve, iako nijedan eksperiment nije uspeo da ponovi takvu preciznost. A treći su govorili o mnogo uznemirujućoj mogućnosti, da je otisak dokaz kretanja kroz vreme, trag nekoga ko je zakoračio tamo gde nije smeo. Zvanično objašnjenje ne postoji,
Artefakt je stvaran, otisak je stvaran. Stvarnost stene nije sporna. Ono što ostaje jeste praznina u našem razumevanju, toliko velika da preti da proguta čitavu priču o poreklu ljudske vrste. Ako su ovi nalazi zaista stariji od ljudi, onda se postavlja pitanje ko ih je napravio. Ali tu nije kraj, jer je otkriće iz sibirske pećine stvari podiglo na potpuno novi nivo, jer ne govori samo o vremenu, već i o tehnologiji. Duboko u pećini na Sibiru, arheolozi su otkrili predmet koji ne bi trebao da postoji. Ne na tom mestu, ne u tom vremenu i ne u rukama ljudi za koje smo verovali da su tu živeli. Bila je to narukvica, savršeno uglančana od zelenog kamena, stara 40.000 godina. Na prvi pogled delovala je kao lep komad nakita, ali pod pažljivim proučavanjem otkrilo se nemoguće. Površina besprekorno glatka, simetrija gotovo matematička, a u kamenu probušena rupa toliko precizna da bi i današnji alati jedva mogli da je izvedu. Pod mikroskopom zidovi otvora pokazivali su spiralne tragove, karakteristične za rad brze rotacione bušilice. Tehnologija koja ne bi trebala da se pojavi tek u industrijskoj eri, desetinama hiljada godina kasnije. Još čudnije, sam kamen nije bio lokalni. Zeleni hlorid ne postoji u okolini pećine. To znači da je narukvica doneta iz daleka, što ukazuje na trgovinu, organizaciju i kulturnu složenost koju niko nije očekivao u to vreme. A onda je usledio najveći šok. Tvorci nisu bili homo sapiens, niti neandertalci. Bili su Denisovci, izumrla ljudska vrsta, poznata tek po nekoliko fragmenata kostiju. Decenijama su smatrani primitivnim, jednostavnim, bez značaja, ali ova narukvica priča drugačiju priču. Priču o umeću, sofisticiranosti i tehnološkom razumevanju koje ne bi trebalo da postoji u tom trenutku istorije. Ako su mogli da stvore ovako napredan predmet, šta još nisu ostavili iza sebe? Koja dostignuća su nestala bez traga, zakopana u vremenu koje tek počinjemo da otkrivamo? Ako su Denisovci imali napredne tehnike obrade, onda naša slika praistorije više nije tako jednostavna. U odnosu na ove predmete koje smo vidjeli do sada, ono što se nalazi u Škotskoj nije delo ljudske ruke. To je nešto što deluje kao sila, sila koju ni danas ne razumemo. Razbacane po surovim škotskim visoravnima stoje drevne građevine koje na prvi pogled deluju bezazleno. Stari kameni blokovi, urušeni zidovi, tragovi davno zaboravljenih plemena. Ali kada se približite, prizor postaje uznemirujući. Kamenje nije samo složeno, ono je stopljeno, pretvoreno u staklaste, iskrivljene oblike, kao da je čitava građevina bila izložena nezamislivoj vatri. To su vetrificirane strukture, jedna od najmračnijih arheoloških zagonetki. Kako su ljudi u davnim vremenima mogli da otope stenu? Da bi se granit i peščar pretvorili u staklastu masu, potrebne su temperature preko 1000 stepeni, toplije od vulkanske lave, daleko iznad mogućnosti gvozdenog doba. Ipak, desetine ovih struktura nose jasne tragove takvog procesa. Zidovi su se rastopili, oblikovali u čudne formacije, a zatim ohladile u oblike koji deluju gotovo vanzemaljski. Naučnici su nudili objašnjenja, munje, ali one ne mogu da otope građevine ovakvih razmera. Masovne vatre, ali ni velike količine drveta ne dostižu takvu toplotu. Spekulacije o izgubljenim ratnim tehnikama ili zaboravljenim tehnologijama
ostale su bez dokaza. Ono što najviše plaši istraživače jeste razmera. Neke strukture nisu delimično zahvaćene, već su od kraja do kraja stopljene, kao da ih je progutao talas vatre, dovoljno moćan da otopi kamen. Lokalne legende govore o bitkama u kojima je vatra padala s neba, o oružju koje je svetlilo toliko jako da je pretvaralo noć u dan. Historičari odbacuju te priče, ali ruševine šapoću drugačiju istinu. Ove tvrđave ne izgledaju kao da su ih izgradile ljudske ruke. One izgledaju kao da su uništene događajem koji i dalje ne umemo da objasnimo. Ako postoji trag razaranja koji ne možemo da objasnimo, postoji i trag gradnje koji izaziva još više pitanja. Duboko u zabačenom Pacifiku, na ostrvu Pompeji, uzdiže se grad Nan Madol, grad duhova. Mreža veštačkih ostrva i monumentalnih bazalnih zidova, toliko precizno složenih da i današnji arhitekti teško objašnjavaju kako su nastali. Iz mangrovske močvare izranjaju stubovi od bazalta, poređani kao džinovska debla, neki teški preko 100 tona, ali prava zagonetka nije njihova veličina, već način na koji su dospeli ovde. Ljudi koji su gradili Nan Madol nisu imali točkove, nisu poznavali dizalice, niti su raspolagali životinjama, dovoljno snažnim da povuku kamenje teže od savremenog aviona. Ipak, stotine ovih megalita prenete su kilometrima preko otvorenog mora i postavljene s preciznošću koja podsjeća na rad mašina. Arheolozi su tragali za putevima, rampama, bilo kakvim sistemom koji bi objasnio ovakvu gradnju. Nisu našli ništa, samo tišinu koja prkosi svemu što znamo o drevnoj tehnologiji. Lokalne legende nude drugačiju priču. Govore o kamenju koje su podizali leteći zmajevi, o čarobnjacima koji su vladali silama odavno zaboravljenim. Deluje kao mit, sve dok ne stanete pored zidova. Stubovi izgledaju gotovo kao da su isečeni mašinom, uklopljeni u šablone otporne na zemljotrese. Znanje daleko iznad tipičnog bronzanog doba. I možda najuznemirujući detalj, Nan Madol ne izgleda kao grad namenjen živima. Njegov raspored deluje obredno, strateški i imao je svrhu koju mi i dalje ne razumemo. A na kraju ove priče stoji jedan od najvećih arheoloških čuda, artefakt koji je možda najopasniji za zvaničnu istoriju. Među hiljadama glinenih tablica iskopanih u drevnoj Mesopotamiji, većina donosi očekivane zapise o žetvi, trgovini, mitovima, ali jedna mala pločica upisana u kataloge kao Plimpton 322 promenila je sve. Na prvi pogled delo je beznačajno, redovi simbola utisnuti u glinu. Međutim, kada su simboli dešifrovani, otkrili su nešto što nije trebalo da postoji. Naprednu tehnologiju, stariju hiljadama godina od grčkog sistema koji se i danas predaje u školama. Tablica datira iz perioda od pre skoro 4000 godina, a ipak sadrži matematičku logiku toliko preciznu da su je istraživači nazvali zapanjujuće sofisticiranom. Babilonci, koristeći svoj sistem zasnovan na broju 60, kreirali su trigonometrijske tabele koje su bile besprekorno tačne. Ne približne vrednosti, ne grube procene, već proračuni koji su mogli da služe za arhitekturu, merenje zemljišta, pa čak i anatomiju. Ono što najviše uznemirava istoričare nisu sami simboli, već implikacije. Ako su Babilonci posjedovali ovakav nivo preciznosti, kako su još znanje razvili, a koje nije preživelo?
Koliko je otkrića nestalo u spaljenim bibliotekama, urušenim gradovima i zaboravljenim školama. Struktura tablice toliko je elegantna da neki stručnjaci veruju kako je babilonska trigonometrija bila superiorna grčkoj, zasnovana na temeljima koje nismo ponovo otkrili sve do 20. veka. A ipak nema objašnjenja. Nema teorije koja prati zapis. Samo tiha glinena pločica koja u sebi čuva tajne, daleko izvan granica onoga što smo mislili da je moguće. 5 artefakata, 5 dokaza koji ne bi smeli da postoje, 5 pukotina u istoriji. Ako se za makar jedan od njih potvrdi da je stvaran, onda naša prošlost nije onakva kako nas uče. A ako su svi stvarni, onda je čovečanstvo imalo mnogo dužu i misteriozniju istoriju nego što smo mislili. Hvala što ste pogledali video do kraja, a do sljedeće priče, pozdrav!